apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pare, sikabat ti masabat ko, ay nawaw. Kung nagwasino tinapintas sa masabat ka, sika mangaya mariminda, ay nawaw. Nabartek ka talagan pare. Saan asyak ni Minda? Sana ya? Sino ka ngay? Mingmingan ka mampay. Tapno mabigbig ka, mingmingan ka. Ay, di na kan tagdardarasak, adapay papanak. Ay na. Pima naman. Inakayat aming mingag. Rupa na. Uray, bakitan ngam napintas. Bailang! Naggapan nyo ka din, anang. Kasla, di mo ti aurayo ita. Nakamisuot kay Mike. Nasabat ko di tadalan tigayam mo apadam amam martek. Ah, Pinawagan nakit din iti Minda. Idi imbagak asaan asyak ni Minda. Mingmingan nakpay ka no, tapno malagip na no asino ak. Ay nawaw. Apay kasaron nyo. No, di na kayo mo na bigbeg. Uray na bartek ti may sa tao. Makabigbig. Apay gaputan na bartek. Pati mata na nabartek mat. Ay nawaw. Ay, kada posibilidad na anang. No, nakaro ti bartek ti may sa tao. Kumaano nakaro ti bartek na taisaw. Magmagnamat. Diwer-diwer lang ti panagnana. Apay, masaron kayo ngayon, anang. Na, isakit mo dya pada mabartek. Ah? Saan ko maabartulumi tinagan na no diket bartek? Unay kita bartekan. Ay, nawaw. Da kayo, Nubunyagan nyo iti bartek ni Tata Bartolome. Papa naman ang Arcadio. Kaputan nakita man agpalaod ni Tata Bartolome, agpalaod ka man? Ada ka di ipatrabaho, tapay damagam no papanak. Masapul ka di nga ibagak ti obraam, ay nawaw. Nagadua trabaho, ngam no nagkuyog kayo iti dayjay apadam abartek. Kasla kayo lang napadanuman atukak. Naa, Kukak kayla kukak. nakaado ka na. Ay, sige bagay. Bye-bye. Hoy! Inton simangpet ka manan, saanan nga Arcadio ti sumangpet anagan mo, no di kat artek ton. Ay nawaw, artek ti bagay anagan mo, saan kat nga Arcadio, luko! Apay nga imbagayo asaan nga Arcadio tinagan ni tatang inton sumangpet, nanang. Ay katuan ata sigurado ang nabartek manan inton sumangpet. Nanang, naimas ka di ti arak? Anya naimas? Nasanger napait, kasjay. Raman naktuman met no niya ti raman ti arak. Ay saan? Madi ti arak, anak. No madi, apay nga rod na kayo kayat ngayon ni tatang. Oh, Kasta dagiti tao akurang ti tornilyo ti utek da. Ha? Di da mo tinasayat ken saan? Ay nawaw. adda ka ti tornilyo ti utek? Ay nawaw. Ay pasensya kan anak. Tila malablabid kon. Ay lipata mo timbagak. Sa uklang dayjay ta masurunak ngamin iti kinalaing ti amam nga agbartag. Sa langit, wala ang
Addan ni Artag. Ay, sus. Igaraw naman nga ta, naputi kinadagulit na. Apay ako na yung adagulit, nanang. Ay, saan mo adamagan, anak? Nakaro nga min no nabartag sa asa umanan. Ay! Ay! Apay ka sa tiro pati napinta sa bakit ka. Kaslan ako nasmet. Anya anak ko nas asasawam? Ay nawaw. Ay sukat tay ko na kanabartag ka man na sumangpet. Tayo nga talaga dasawa ka. Amo na. Panawanak ditoy. Tamadamat isagat ko itarubayan. Isardang munti pa nagsagad mo tag. Salat tamang kita. Anya? Tararan tan. Ay na di na ko pagpabartag si kang artag. Nagmetag salat ito yarubayan. Agkanta ka man tag. Salak bakit? Tatang, patok karag ti cellphone ko tagsala ka. Wala na. Patok ka rin. Ta, makitam ti kinalain ko as sumala. Anday tantirak at tukar tatang. Tagsala ka yon. Itan. Tam ti lain ko agsala. Na. Apay ngay. Ala, napatugaw kay mo tatang. Ay nawaw. Nay. Wah, sana na ipatugaw na dyan. Parti ti sala na dyan nakaw. Parte ti sala. Di yun samot na mo ti agsala. Kung kunayo laan. Ay na, umunag kayo man nga gama. Day kay lamabain. Agsalsala tinabartak kat boy-boya ang matapat patiray ukan. Kababain kayo. Ay nawaw. Ibain na kami kidan. Ay nawa, umay ka kidit na, agsalat naman. May ati patugtog ka ni boy. Umunag kayo na ipaspas ko kan katoy karaed. Rugita kaya, ta karay din na, bakit? No kasta na bartak ka, kas kalarugit. Natulpat ay turam. Pero no, nadulpad na ako nam. Ado pa ila ti atiwag iti kinataran, no. Di ka man nagpalasto. Ay wow. Kaya pa sumatin pa ka. No, sana gapo iti kinatar ko. Apay, kinayat na nga round, Nataer ka no saan ka nabartak. Ah. Ngam no kasta nabartak ka, awanan ti taer mo. Amom nga round, tumal na ka man. Ano pa yun, nabarte ka, agbaliw pa iti rupa kaya. Anak hadyo ta. Si kamo bakit? Ay nawaw. Natay ka naman nila kay kulas di tadaya. Hintay man kidi makilamay. Dayta kumamot ti bagak kada kayo ay, tata. Intayo Ay, agkita ta nga umuna dyan sa ti store tag papudot ta mambasit sa kaya mapaan. Ay kawala tata. May maya lang no kargado ta amapan. Ay nawaw. Ay mapan ka di man ni nanang maw. Masigurado day tata. Ay, tata. Agkurso na da ka kadi ka ni nanang ka? Hehe. Napintas mo ka ni nanang maw ray bumakitain. Ay, di na ka dekagura no sirpatak ni nanang maw. Apay kung makagura kayo ngay. Kirik na yung mo day tata. Dayta katikayat ko kang ka. Hehehe. Man nakaawat ka. Iso manipod ita. Awagan na kung iti tatang, wan. Ay kayo na tatang. Arigla daw. Hehehe. Kasta tikayat ka, anak. Natulnog. Ay nawaw. Kaslad naman ang pagtultulagan nyo kani Tata Bartolome. Ay, intay ka no, medyo lamayan inton rabi ay. Lamayan? Ay nawaw. Asino ti malamayan? Di mo ko na ni Tata Bartolome. Naa. Saan mga iso ti malamayan? Iso nga rin tinangibaga, intay makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayo, abawal tinabartek amapan ni Jalamayan.
Ipalagip ko kan ka asaan amabalin amapan tinabartek ijay. Ay nawaw. Sino mo tinang ipaulog iti dayta nga ordinansa? Sino pa'y kumangay? Kat dagiti opisyalis Alangan mo't nga dagiti mamarte kapadam. Agin lalaing mo dagita nga opisyalis. No saan ko ida nga imbutos? Amangan no saan da nagbaling opisyal. Oho. Agsao ka manan ako nak. Manumalata butos mo nga may maysa. Na. Pagsayaatan ti kaadwan ti araramiden da. Masurunak iti dayta nga ordinansa. Iparit dakit din ti panaginom ko. Ket saan damot a kwarta ti gatgatang ko iti arak. Oh, sinalbag. Mabalinan ti mapan ni Jelamayan. Alain tati nabati nga arak tay tuloy ta nga inuman ni Jelamayan. Ang mga makita dagiti opisyalis ata. Bulsam ata dakkel mo ta bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tatang. Matong paltibili niyaw. Kasta anak. Natulnog ka talaga. Ay, naibagam ka di kanina nang mo akorsunada. Ay kwa, saan pa tatang? Ay may mayat ano da kayo ti mangibaga? Ay na, kaano nga ta nga ibagak aya? Umay kayo to ijibalay. Taiso ti panangibagayaw. Nanang, sumungod da tatang kan tata Bartolome Kusla na bartek da Ay nawaw, apay nga imay da na kainom. Ay na, nagkuyog manan dagiti dua abartek ken artek. Ay na, di da lamabain. Sapay addamat tanod itay nakitak. Amanga numakita da ida. Bayam numakita da. Bareng agnakam da. Di da dumdum ngag iti sao. Bayam asagrapan da ti kinatangkan ti ulo da. Ay no, naibagak lang arudan ka ni Arcadio itay asaan da nga uminom. Pinagawid na kayo titanod idirabi tada kayo laang tinabartag. Di kay lamabain. Anya ayat impakpakanday jay Bartolome ken katakay kayat mo akakuy-kuyaw. Nasingput mo ni tatang Bartolome, nanang. Nasingput nakaturog. Ngamno saan dagop met nga bartek. Bagay na lajay naga na Bartolome abartek. Natarmait ni tatang Bartolome, saan ka day, nanang? Uray taer na amin ataer numamartek matayawan Ang nasingput ni tatang Bartolome. Aguray ka man si ka Arcadio. Apay nga isaksakit mo. Apay atatang matan ti awag mo kan kuana. Idinto ta idikit saan mat atatang ti awag mo. Ay nawaw. Dakas ayan o awagak iti tatang. Amuyaw. Kaya't kung agbalin atatang ni tata Bartolome. Anya ti kayat mo asawan. Umay nakanto kano pasyarin, nanang. Ay nawaw. Tapay kumangaw may nakpasyaran. Naimbag arabi mading. Umayak man pumasyar. Anya? Asino ti pasyaram? Iska, ding napintas. Iti da ito yakin na lakay ikaw. Itakla nakarik na iti kastawi. Anya kumaday taarik na ay nawaw? Tsak man maawatan ti bagik, ading. No makita ka, kapumigsa ti kidag ti pusaw. Sikan sa ti makagapaw. Iswa sikat ti makaagas. Ay na, sa anak a doktor tapno maagasak panagkidag day tapusom ako nam. Amangan no kanayon anabartak day tapusom, isong agkidag ako nam. Ay, sad mate. Uray sa anak anabartek, no makita ka. Ay na,
Pumigsa ajak mo manawa. Pasardengam ka di ati kidagna. Ay, tumal na ka man! Sa anak nga ubing tapno dramaam. Ay, saan na drama da iti ading ka? Pudno da ito'y. Jak inarapaap ang maadaanak iti asawa ama martag. Ada manan na din ka. Tanya ka di manan ti ibagam. Apay nga daka. Ag sakit ti pusaw. Isi ka lang ti makaagas kunak. Dextrusan kan tupay iti San Miguel tabarang may munawan ka. Nay, may mayaman na. Ang mga nuadada sumarantaak. No madextrosak iti arak. Di ka man. Dinakiramraman iti kinamamartek mo, ah? Saan ka mo't nga ramraman ading ka? Saan ka mo't ay naman iti arak. No, dahil ti likes mo. Saan akas ti kayat ko asawan? Agawid ka kit din, taing ka maturog, tapno may munawan ka. Ay, saan ka di mabalin na dito yak maturog ading ka? Ay, nawaw! Jak kayat nga dan nabartek ang maturog dito'y balay. No, di mo kahit nga dan nabartek ka maturog dito'y balay ma. Apay nga ron na paturogam ni Arcadyaw ka nabartek mait. Ay nawaw. Saan mo nga amo tilablabidam? Nabartek ka talagan. Agawid kan! Awan ka di tinamnaman ni Tatang Bartolome kada kayo, nana? Jak pulos inarapaap ama kaasawa ak iti maysa a bartek. Kahit no ngay, saan amang martek nana? Kaya tiyaw. Nulakit di makatulong ken nanakman. Mabalin na maayayo ak ama kiasawa manan. Ngem no mamartek, uray agparintumang. Jak tupulos kayat. Isu asika, tapno saan na ka nga isukat ti asawam, sardenga mo ta kinabartek mo lukaw. Ala, nabartek ka manan. Makauman day nga ugalim. Diyak mga agbiag no, awan tiarang bakit? Pili ka man nga rod. Naumakon kan ka. So pagpilyan kan. Saan? Jak! Apa nga kasta? Saan na kasta? Bakit? Gumakaro din nga, dyan tiarak. Promise! Basta saan na ka papanawan, wan? Daytoy ti ultimo a desisyon ko. No sardengan ti arak, mangnam na makaadi ka panawan. Ngam no agbartek ka pa'y, di nak mapabasol no panawan kan. Ay, nawaw! Idyan tinakaro apa nagbartek, tapno di nakaisukat ni baket. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.